Hello, me people, namaste, and welcome back to my channel for once again and twice again. It's been a very long time. I didn't upload any video on my YouTube channel. Plus, I don't show up on any social media platform. So today I will be doing some videos, contents about what I'm doing and why I don't show up on any social media platform. Plus, why I didn't upload any videos on my YouTube channel and why I don't do any official music video so far. Just a explanation bolding until a clarification bolding here. Vlog zong kabol kha mo be se ta in to say dan ho zong neu khat kala sama ma jing ka ti nin so I lost my confidence at some point confidence ka lost ang pai na ma to say dan ho neu khat ka kan na wa za tai kan ti mai hin. So how are you doing, guys? And hipi na bol zen dam we nam ke zong ka dam jingin jilang ho ka lo ki moi sorry for that. Pathin zaling ke zong ka dam jingin no ho zong na dam du ka ta sanin ka YouTube channel tu la ka bui pi man lo ji en lung sit nei nei he thiam movin lang loi tiêu ho mun kam ta ta hena nai ya hi zong le tu lai ta question ka ha mu he lo le social media hon ki ha tek sa hon ki dong chui YouTube video e pidanga na bo zom lo ta ma he lo le la ho la sat na nga hi tam ti ho vel e ha hin do hin na hi ji chun tu ni no khat video kan sim min so masanga to phat kan ji point na like I'm being focusing on my business. Right now you can see what I'm doing. Chahi I'm baking a cake there. Cake baking ka ball hin to hi order kanayan, and then I'm doing YouTube video right now and the timer is over. Chia hong gen na hi lang cake hin tai tia hi so I silang at kalungyal hin pi lain katin. Let me focus on the video. So part some cut to like official video langa hin paning katin official video lasa na nga hitam hilaw le lasa la na sa zom good law hitam tia question hin do dinga ka sai no e hin dong ho dinga ka sai nom chu hila at present mine tu la ta kalung ya la din lasa nga ti bang chu ka pa ina because it is a God gift voice. God give me such a beautiful and melodious voice, so why should I not use? The problem is I don't get any sponsor. I don't have any sponsor who will bring up money and who will sponsor me, so it's hard, it's really hard to bring every necessary ipiti sa idaham ay ma self support ha mama jing na tu ta na official video ka hin bodo hi atam zo hi ka jepat ti la ho chule I got sponsor mi ko ma pampina kana thumjin hi ti chamin ai hin support jin ai hin sponsor hi ti to official video somlong chu ka hin bodo ta na hin la at present lung ting ting ke sai la ting ting chung ke sai la chen ning kum ha pa sa so atam zo ko official video hai ke man ka sponsor je hen I really thanks to RB Media for always supporting me and sponsoring my official video free videography a copy uroba chunga ke patu pesain amazala hitana official video tam ta ka him bodo him. The thing is I have to bring up official video ka hin bon na ding ala hum na ding han na tu thela shooting refreshment transportation hilola pipam angai cho ho zo si tu ke ma ka te po do je hen na hi ji chon tu lo na hin ka zo ta po in it seems I'm becoming broke. It seems like I'm broke. So what I want to say is sponsor imulo la hin lasa ha in na hi ji chon to hi business ka hin bo ke na hi la ka business ke ka hin sim na hi kum khat hong ling tain kum khat sung ke ka hin bo ta phan hin order wa ka sim la hi ti hin ka bui ke ma personal problem ating la ka business lang ka focus le hi ti hin official video sim naman phat la sim naman phat na hi lo la recording bo naman video bo naman phat ni ka pi thai po in na hi ji chen official video ka hin bo zom thai po in nei nei thi movin lang so patinin pa sa hilabang chen to he plan kan yen ating la project song kan nei sau in khalani cho omin a hi wangin tu chan hi ma ka bo thainai po in na la lang hi ti la hen yaw khat
recording board sa dong chula khat lani chu kan nei a he wanga video bon ding phat ni kan nei thelo ji ni tin pending a ka koi hen. So don't worry about I will upload my videos, the official music videos soon tu lai kan ni na in lai hi ako za I thu jong hoi tang ka sai te point nei thim bo men lang a choi sa kin na sai nei ti ho ben lang. So official video ho chu ka hin sim ti he ti chu ka hin sai na la sa wang apong ka tin ai wang cham khat wang chu break ka la hin na break ka nei hin nei thim bo ben lang I think la official YouTube video epida ka bol ham ti la chen alhang pya sai dinga ti mazo si hi ka business ji a hin na business ka bol ta phat na chu epiti sai dam ke hi ka content alhang pya vlog my personal life adang dang ka bol hin na hi ji chen video vlog ka bol na ding occasion na hi lo le kin zong thai be set ta lo na bol di la chun a hi banga chu vlog him bol jinga editing hin bol ding jang kha ngai na di ti ve ho chu ka zo lo hi tai na ka ta sa na zo lo hi ja chu I just take some break like for 2 months lang hi time video YouTube ka dan lo na hi so nei he the movie lang ta hi tu abana pa sai vlog on regular la ka him ba pan di tai chong chu kan sai kin a hen because I will try my best to manage my time, my business and my YouTube channel. I think la kay ma professional la ka chipi la sa hin I think la adang dang ho ka hin bol zom jing ding a hi tiang chu kan ya sa kin hen I think la to hi nhau khát business lang ka focus gì hiện nay mà các buổi phi thầy point tòa bớt sai abana hi cái YouTube channel là hi my content will include like mukbangs and my personal life I think là about my business about what I do what I eat or anything about my life content na kahin man sa ding skill chu hilaw adang nang challenge a hilaw le short ho jong kahin sim pan ding tai na hi chun ka YouTube channel la kong active pan ding tai ti jong chu kahin sai a hi so thank you so much for always concerning about my life ka cha pa ma jing en loi ti hon ka depression part hian lang ating le when I face hard time in my life there is always a friend who always support me who always encourage me ka te pa mama jing no zo si chunga jong ki pa thu ka hin sai last time ke personal problem ka hoji and na ka loi ho ka ma ka sai la ka loi ta sanji point hi jong le since I have lots of responsibility and big responsibilities mi him chu ilit chana chu responsibilities song khau che I think la ikum atam chan ai lo le ti sai da ham Ebenezer chana hi family responsibilities on ahung linin I think la my personal problems ahung tamin so you have to face all this that ke sanga chapang zat na lai ki la ima bo nai lo ho chi chana na mu wa jong le you will all come through all this hard time in life so you have to learn how to defeat how to overcome all this depression and hard times chi chong hi ding a hian I think la ta hi ke kasim ding a hian so the reason why I make this video is that kay ma personal ka problem le ating la YouTube video o ka nga ham lasa ka nga lo di ham ti ho ka hin sai na dinga cha vlog ka hin pa na hi na so from tomorrow on day after tomorrow the following weeks the following months I will be active on my YouTube channel to the main content kong active to tai ton cha kan ya sa hin ating la sa jong ka hin bo jong jing na hin ma ban na plan ho ka hin na yen project ka nei ho hi kan bo tin lung si tai official video kan bo tin zo la ni share pi ben now support na bolzing event yang cha kain request kin na hi and I think la for the most important him zo si hen sorry mi zo se hian my personal business kinai chi a hian na hi chun ke jong tu la tu hin lam ka Churachandpur bi Ebenezer la hi ka ina hi chala hi back and ke ko hon na hi na hi chun di sana Churachandpur loi la pai te ho hi video mu amala lung si ten ke jong ke ka sima hi je nei support now le nei ngai lut now ve san in ke hi nei hin order pi zo 1000 request ke bo kin a hen my cake search price start from 800 ke hin 800 bawa ki man cha ka pi hen
hiền na 800 hi wang chu ngati mo chu ma sai song no chu ma hi lo le za zong hi di pai na because in this business my business is just a very small business so ina zong ka bo hi za chu lampi ho zong kana ve no hi lampi ha hin na hi za chu nyau ka church ka hom sa hin chu ina happy event ta zong clarification ka him bo ki na hin ating le cake chomcha nga hi nang ma customize design hi lo nang ma dai than design o ma le hi chung zia chu aman kal ki na hi na ating le cake ingredients ti dan cho fondant o min ating la sparkler hi lo le zat a designing a tam ta min hi cho zo si hi a hap ting hi la chun hi chung zia hi nyau khat nhau khát cho thì chỉ trong giờ hi church cái là bị hi trong chuyện này hi kiện hi tiền so to new vlog chomcha ka himbo in about my life and this and all ka himbo hi tan cho hin tiền I have visitors so tai kana to bang ka hin ta zong ki ding hi en lo no see who is entering and who is visiting me there no. Oh, this is Guni, one of the trending makeup artists in our society, and this is Mangku, my boyfriend. My ex. He is my ex. So, Lloyd is on visiting our here. Tonight he came vlog tam sa kan bo hi en na si chen ihung visit hot sang ke pa tu ka hin sen ka in zong he ni khat le house tour ti da tu hi zong la house tour zong kan bo di my closet tour my dressing tour I think la pp ham kan ka ko zo si vlog kan bo ni khat la kan ka ko zo si kan ba sa du na en so tu na ding video ko bo hi chan chi ta in tin ka loi tin is on visiting kan is in video tan ning ta in thank you so much guys for coming here and watching my vlog and visiting my YouTube channel. Thank you so much. Kurumzari.